Bandung petuangan ule balang nibak masanyan kapucat muka bukan temakut pucat digamnyan teingat sayang ke urang tiga Ibnu Abbas nejawab yohnyan ampun janjungan harap mulia Sabda Tuanku sabitnya menan tanda adilan nemat neraca pikiran pengemise urut terang lemah nepandang halungan gasa salangan benar merile rijang pikiran laman seput gulita Umpama gedan panyan serahi Pakri meri beneng urat ba Pakri patun dolan tanyang kri Hukum parisi gantungan sula Tuanku raja kamu sipai Han megrab bibi membantah haba di dalam dumnan ampun ba'doli balaman kun kri sifat haba dinun parisi lizam arian di dalam tangan haram mulia nepoh pun mate negantung manyang Hana sosagang hukum mekuta Kalia urangnya nehukum mate Hana lepike mengube sema Netik dalam kerung Pehanyat bangke Ngasiat hasil barang kerja Yang na tuanku laman tepike Putra tan mate pakan mantang na Yang ka ulikut abengah tan le Bandung ka mate ube yang kakak Nibat tentangnya laman ijtihad Golom truk bahan hukum sula Patut tuanku dilene sasat Bisyarat pakriban hawa Walaupun dumnan laman beri ingat Lebih ijtihad harap mulia Pakri yang nafsu doli hadarat Hasengan siat barang kerja Misi getare beneng dalam belang Bak kaya pitan tanah pirata Hana mengsapan kiwing benengnya Dolat janjungan menan umpama Haba Ibnu Abbas Doli hadarat pikir kedua Neke mengputro lagi ingat Tentang gom upat kenang cerca Menghangge putro kagada hebat Jika le rakyat lidah kedua Tahu memandang nakadasiat Lima hidayat pikir yang benar Nekun lelaju gure metua Narit kalupa pakrilun gisa Pulang bagure yang tente cedah Nepegah kilah nak bek cerca Narit kalupa payalun surut Hayut temakut malaya ba'donya Jinolon sudi pakri yang patut Wajib lun ikut ban kena ulama Nesu'ud abad ampun janjungan Bak pikir laman hana puas citra Silap ngan lupa lazim ba insan Lain ni baknya letat umpama Kapai Melayu jilang walaut Jitu karibut umbak cuancala reduk tat hitam alam kaseput
patut gesurun ule gegisa menghan gesurun patut gesa gepreh dang teduh badai pun teka hingga apa ngeh kada semeluh masa yang gebuh ule ho suka Jinau tuanku ne cuba ujau nehoi sensidra ane nyan tiga tuanku tanyang bekenang bago masa dinanggro hukum ayanda mengjanji pegah ulah teladan kebin benarannya ane raja netanyang temak masa buat beklam Pakri jit menan putra jijawa Sultan Baharun pikir tetap Misikun aban hana metuka Ono memada habanyan siat Lain riwayat bacut lon buka Tio Mursyid bayan budiman Cina di sinan hampir ngan raja Habeji dengar pakatan menan Laju jiriwang ba urang tiga Bantro jiwa ubah parisi Serta lagi dua syedara Jibri ajaran haba metakwi Wate gesudi hadapan raja Leboh hikayat bayan perunau Ke urang ledra wate pareksa Kahabe mefum bandum sinaro Tekali mentra suruhan raja Jikun tuanku raja yu pangge Rijang jinole sidro yang tuha Parisi bedah mehmoh nejale hingga ke hadir hadapan raja. Laju mesabda Sultan Baharun menawa bangun pun buka haba beklam he ane tabri malelun wajib lun hukum uatiah gata akan tetapi bacut lun tanyang Pegah berkenang bekna meriba Baayah gata yang menan bangun Pakriban kenang hukum yang kakak Jawab parisi tuanku ampun Hukum ayah lon di Syam talara Gebah ulaud hanangan Lampung Nak mangat jirun lepa wuh raya akan tetapi habis sasat hukum ngan adat pikaji lata supaya bejit hukum syubhat misi hikayat nasidro raja menantuanku yang laman lihat masyurul ghalam qadi ayanda habis pikir sidik dan sasat Tegah lepakan ke hukum lanja Sultan Baharum siat kata Nedua tepako hana lehaba Awai tu sidik duda tu sawo Nari telanjun hukum lanja Bila pesabit duda ne sasat Membalik adat hukum biasa Nibak babarat pintu hidayat Jatuh le ni'mal lazat syawiyah Natrib si nyawang raja yang menan Tema aliannya nebuka haba Serta nekun ulelun mumang Kuriang dengaran hikayat raja Pegahe ane pakriban asai Yang jiat menanhai tamise haba Hukum syubhat tente menyesai Sebab gaibu gai hana bicara Ampun tuanku doli janjungan Ayan dalaman yang pegah haba Dalam mahkamah peglah hukuman Nibak masanya haba nebuka